Iti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset te seryetay ita alawas ana pauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Da kayo adwa, anak ken Raki. Itataawanin ni papayo. Awanan ti pangsweldok kadagiti katulong. Da kayon adwa ti aglinis ken aglaba dito'y balay. Sursuruin nyo mat ti agluto. Kasano ti panagadalmi, tita? Saan ka di adandanin ti bakasyon? Mabalin asaan kayon amapan ije pagadalan. Inton umay apa nagsasara sa kay to ag-eskwela, ha? Apay ngay, tita. Kayat ko ti mapan ije pagadalan. Awan nga ruden ti aramaten nyo, tawan matan ni papayo. Apay ngamin ana aksidente ni papa. Awan lang nga roden ni mama. Awan pay ni papa. Wan nga rod manong. Kasano tapaitan? Iso nga rod apagawidak dagiti katulong. Anya nga iti pangsweldok kadakwada. Alangan at isapol amin ti grocery nga imatunak ti paggapuan amin akanan ken pangsweldok iti katulong. Anya matan ti kastoy manong. Balay ta ngam katulong tamat. Ha? Apay anay bagam akatulong ta? Babaunan na tamat ni Tita Jacinta. Apay ngamin nga inasawa ni Papa ni Tita Jacinta, idinatay day di mama. Jakman amo ken ni papa. Insangpet namat dito'y balay ni Tita Jacinta. Jak kayat ni Tita Jacinta, naungat ngamin. Nalaing pa'y ngagkudot. Mangmangan sama ti Jayroar, tay baga na ngagluto ta iti kananta. Ngamdimat mangan dito'y. Isu nga uray noodles laang ti iluto ta. Awan bibiyang na. Nauma akon iti itlog kan noodles, manong. Isu laang matigat-gatangan ni Tita Jacinta. Apay nga da kayo dito arubayan, ubing. Or-orayon mi ni Tita, nana. Naibos nga min ti itlog kan noodles aginatang na. Awan iluto mi. Anya? Itlog kan noodles tigat-gatangan na para kada kayo? Una na. Ngam saan matamang mangan ijay balay? No saan amang mangan di tabalayo? Kaawatan nga iti restaurant amang mangan. Siguro nana. Sapay naglaing agungat. Agkudot pa'y no adda di na kayat. Amangan no rabiin ton asumangpet. Ala, umay kayon dito'y balay tadain lutok adinangdang. Kaya tyo ka diti dinangdang? Ha? Makan kami di tabalayo, nana? Uy, ana, kababain amang mangan takat din iti balay ti sabalay. Mabisinak manong. Jak ngaminan kayat jay noodles. Saan kayon nga agin narasaas dita? Umay kayo ket din. Apay, diyo kayat tilutok? Nagimas met gayam ti dinengdeng abukal analaukan iti bulong marunggay, nana. Ay, kasi kayo mat nga ubing. Mas daawak ka ni Manang Jacinta. Taimutan na kayo. Kat adamot imbati ti amayo a negosyo na. Imbagak day takan kwa na. Ngam kinudot nak, nana. Saan anaing kalintagan day tanga aramid na? Awan ka di ti kabagyan nyo dito eh. Saan mi nga amo, nana? Di ko na idi ni papa kat adda kano ije Mindanao ti kabagyan da kan ni mama. Kastagayam. Saan nga rod dito iti sigod a lugar da? Iso nga awan kabagyan nyo dito eh. No adala ko mamo mi a kabagyan mi. Panawan mi ni Tita Jacinta. Mapan kami iti balay ti kabagyan mi, nana. Kasanon ti balay kan grocery yo? Alangan mo't ako kwa ni Manang Jacinta. Imbag ta nagkita tama ng Jacinta. Ne, kanayon tamat nagkit-kita. Saan laang ita? Saan aga po ta makibiyangak? Ngam, kakaasi dagiti ubing. Apay ko maakakaasi da ako nam? Madlaw mabisin dala unay. Pinakan ko ida dito'y balay idi malam. Awan ka ngamin, kat awan ka nun ti iluto da. Anya? Naibus ka din ti ginulpik nga abastuda?
Nang gulpi ka iti noodles kan itlog? Madimot ano ka yun noodles kan itlog laang manang. Apay, dakas ka di ti noodles kan itlog. No iso ka na yun, maumadamot manang Jacinta. Agyaman da pay ket di taigatangak pay ida. Umay kayo man da kayo adwa. Apay ka di, tita. Di da kam kumakadalan. Anay! Si kamot! Daytang ti maganab yun. Apay ka di, tita. Anyo ti basol me. Apay anapan kayo nangan di tabalay ni Adela, ha? Anya ti imbagbagayo ijay, ha? Imbaga mi lang mat ana ibus ti noodles kan itlog aginatang mo asid sidaan mi. Tamang mangan ka iti restaurant. Apay nimbagayo amang mga anak iti restaurant. Sinalbag kayo. Dakas kan o ti aglastog, tita. Imbaga mi lang matipod no. Imbaga kaya sumungbat ka! Ay ko, tita! Nagsakit! Apay na kami suot ka, bigbigat. Malas ka no day ta na kami suot, naawan pa'y buena mano. Masurunak kadagiti ubing nga anak day di asawa. Mas dawak namin ha. No apay asikat ti mga asikaso kadakwada. Balay da ti paggigyanan mi. Kukwa ni papada day ti grocery. Ngam awanan di amada. Tanatay kat nga rod. Ited mo ida kadagiti kakabagyan da. Sigod at taga Mindanao da. Awan ti kabagyan da ditoy. Di ka pailakat ited ida iti DSWD. Ang mga nualaan da ti grocery, no ited ko dagiti uping. Sa bagay, kantidak kalabalay. Sayang agpaiso, no saan nga iti puder mo ti pagyananda. Saan kamit ngamin aligal nga asawa ti amada? Kasano? Agkalay sa kami kuman, ngam na aksidente. Iso asikalatan ti agparang agarjan da, tapno agyan kalata iti balayda. Umayak tumat ijay, inton madanon ti aldaw. Nagadumot to'y labaan talupot, mano. Nasakit ti imak. Uray siyak nga rod. Nasakitan ti imak. Nagdakkalmot ngamin ti ulos ni tita. Pati dagito'y kortina. Naglalawa da. Ada ko masabali apapananta, mano. Jak maanusan dito'y. Pumanawtan dito'y. Nambalay tamat daytoy, ading. Ni ka di tita Jacinta ti agyan ditoy. Balay ta, nga makatulong tamat. Saan ta katulong? Ti katulong katag sweldo. Ngamda ta, awan sweldo ta. Pumanawtan, manong. Ha? Papanantangay? No sumangpit ni tita kat dita pa'y nalabaan amin dagitoy. Kudutan na tamanan. Saan kayo arumrumwar, mama? Irikap ko ti gate. Nagawid nga min di katulong akadwayo tamasakit ti inana. Apay masakit. Apay ka irikap mo ti gate. Amangan numayaw awan kayo narumwar kayo iti gate, mama. Amangan pa'y lakat numaatalan kayo iti aglabas alugan. Ipupok na ka de. Saan, mama? Rumwar tanto adwa. Wano, inton adakadwayo. Apay masapol nga dakadwa. Sa anak mo't ngagpaawit. Saan nga iti dayta, mama? Amangan nga no umadayo kayo. Marigatan ak amang sapol kada kayo no kaskasano. Apay nga minasapulan nak. Bakit akon? Ambok tiar aramidak. Kaslay di. Napan kayo ije kabangibang apurok. Imbag tam-am mo na kadya nakakitakan ka kat inyawag na kanyak. Inaklag pala ilang mo. Basta saan kayo arumwar, taama nga numaatalan kayo itilugan. Ala, tagtrabaho akpay, mama. Padasag man nga ilukat tigit. Ada bati ni Flora at ulbak iti labisaan. Nalukataan. Makapasyarang matlagan. Saan ka ta nakakulong? Kanayon dito ibalay. Ada sumungat at Jim. Para ang taglugan ako. Para!
Haguray, talumugan na! Kitaam ka di daytoy bodega, Manong. Nagado a karton, plastik, bote, kan anya pa'y dagitoy. Nakitak jay kaadalak ang naglako iti kakastoy. Adda pa'y landok ditoy. Malako ka di dagitoy, Manong? Una. Saan tamat amaawit dagitoy? Ay, mapantay ti agat-gatang. Taibagatang adu ditoy. Kaya't da nga umay ibunang? Adalugan da para ala iti gatangan da. Hala, intan iti junk shop. Intan nga rod, Manong. Adumat dagitoy. Nabayag siguro ang naurnong dagitoy. Agdusaag mo ti tataon. Dumsaag mo tan. Magnaak di taigid. Kuray man. Hanya nga taya dagito'y babasit ababalay. Basaag man tinakasurat. Cemetery. Cemetery. At medyo dakal ijay akalapaw. Ay, ijayak man abapan aglinong. Kasla makatudtudumot kami. Nagpintas mo tanday ti basit abalay. Naaladan iti landok. Ngam adamot mabalin apagunagan. Tiles ti swelo kandiding na. Pati ti kaslalamisaan, tiles mat. Ay, umunagak man, taditaak man nga agtugaw. Ay, mabisinak pa'y kitin. Awan mo't makan dito'y napintas abasit abalay. Nagdakkel matibayan din lako, Manong. Un nga rod ading. Addan kwartata. Saan tan nga gawid iti balay? Diyak kayat ni Tita Jacinta. Papanantangay. Inta ijay musulyo da papaken mama. Adalinong ijay. Ken adapay pagtugawan ijay. Mapantay jay Campo Santo. Sabagay. Saan tanan jay? Sige. Mapantapay nga rod gumatang iti kananta. Sige, Manong. Inta gumatang ije restaurant. Makaraman tamatlangan iti sabali amakan. Dinangdang ken karne ti kayat ko. Apay ang nakalugat ti gate. Nakabitin ti tulbak iti kandado. Ay, masapol nga awagak ni Pulis Armand. Hello, Armand. Mapukpukaw ni Mama. Pangasim man, tatulungan na. Anyang oras ang nagpukaw? Saan ko nga muna niya nga oras? Ngam itay bigat, inkandadok ti gate. Awan ka di ti kadwa na ti tabalayo? Nagawid nga min ti katulong. Kinasaritak ni Mama saan arumrumwar, ngam rimwar latamot. O sige, tay bagak kadagi ti kakadwak, tagsawar kami. Alaman nga rod, friend. Ay, imbatik ti tulbag. Nakita na siguro. Iso alinong katan na ti gate. Awan mat dagiti agkamsan. O di nasayat no awan da. Tapno dua talaang ditoy. Amangan no addamang sampol ka dagiti ubing kanya. Di bagam anapan kay di grocery. Kat idi sumangbat ka, awandan. Sa bagay, saan ko mat idaakap kapin ano? Ngam no addamang sampol ka dakwan. Kasano akon? Nalakalang arasunan day ta. Awan samot tan ti papartidos da ako nam. Awan, ngam day ta kaaruba ti agin lalaing. Isakit na ida. Kita Manong. Ada nakaida abakat iti unag ti musulyo. Sino nga tanday ta abakat? Kabagyan nga ta da pa? Saan nga taan na uyong day ta abakat? Inayadan tati umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta.
Mabuti nga kasamot nga umasidag, Manong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.